Aile sanctuary chungchang thui nizil nawa part 3 achun punbu hobu achon sit thoidam na ni khuting le pathinin ami Israel te khul chil na tu tan gim nei ta ani bol ji banga chu van hobu azong thim puchunung Jesu Krista in pathin mi te chunga khul chil na tu tan a bol ding a hi ti chu ini sevin hi chi tu tan na pen chu iti le ke panding ham iti ni khuting le Jesu Krista chu van hobu ani lu na hi chi tu tan na chapat ding ham ti thu do na to chen ini ki khanovin tunia hi chi banjam hi ini zilwa ini het chin diu hi ka sei do nomin I bon chawin the sanctuary chungchang izil now part 4 ka hin welcome so ke ki we tunia hi Krista van hobua anato na chungchang tu dol ini zil chin sat dingo I thu do bang khai penu yong chu adon but na ini mo chin di hi we ye chun channel hunglu zo si pathin pathina bu ke vintin pathin thu izil ho zo siu hi Jesu Krista hu hingna ichan naw kichin ta imu da wa chu ting ta la hu hingna lampi kal sang se be na thu ta alam izo theni din pathin in ilung kot hongjing ta hen di cho ka taw na hi e pun bu hobu kiti hin wana hobu limvet sa na hi di chu kichin ta ni sejing ta ben pun bu hobu a nitin gan kil heina ani ke bola chon sit ji a gancha ani ke that ji ho chu hi chu Messiah ong thiding vet sa na hi ti chu ni sevin hi chabanga chu chon sit thoidam ni khu a hlun ting jong le hi chi pen chu Jesu Krista in mihim te hu do na dinga na to ban jama to na van ho bu a thim puchung nong kin a bol na elo le thu atan na hung hlung ding pa chu vet sa na ani he tiong chu ni sejing ta na hi ya chu Jesu Kristan van ho bu a mihim te chung thu atan na ding phat na ato ke pat na thu dol hi Daniel revelation na ki chin ta ke mo ai thiam gau thil muwa ko na ki chin ta Daniel hinga ani ke vet sa jingai hi chi pen chu tu nya izil ding wa in tu ni subject pen hi na het chit be no ma hi le Daniel revelation hi adi a Daniel bunget le bung ko na pen pha te ke cha avial vela na sim kit ding ka tim no men na sim zo ting ta lo chi ka thu sei na pen hi avial vela na ngai kit vai le nan he thim de ka sei do no me a ye chu tu nya achit achai ke ya bon se kan sim do zo lo ding a hin na hi tia chu athut si dan pa hi zang kya presentation kan bol a hi tia chu athuta ngkon do dan pa chu imu chi theni de wa kain hil gut a in ya chu bible sim na ni gun chu wa kin jong ka sim ya chu kain sei do in ka hin sei do cheng siung chen het thim ben de wa pathin thu na sim de wa ka tip nei we first temple ani ki su sit lai ta a hina Daniel thim gau hi ngai pathin vision za chum chum ne pi cho hi chila a chu van ho bu a Krista thim puchung nung na to na ding le mihim te chunga thu tan na phat ahung hlun ding dan pa jong ki chen ta Daniel hinga pathin ne vet sai ya chu tu nya hi Daniel bunget na he ve hi tiwin chang thuma pat in direct in sim paning kating Daniel in a vision na gamsa kel ngui challe kel chalamu dan thui ga ve hi tiwi chu in ke ma ka khuda in ka vet le vadung panga chun akini nei kel ngui chal kha an ding ka moi chule chu chi akite ni chu asangin ahin khat chu khat sang chun asang zon chule asang zo pa chu ong ke do nu kha pa hi ati chu Daniel in kel ngui chal khat amu in na hi chi kel ngui chal chun kini na ya ti cho hi chi kini la chun khat chu sang ta he ti chu ai wang asang zo pa chu khat pa sanga ong ke do nunung zo a he atia sei nai cho chu in kel ngui chal ang sunga chun gam sadang khat sa ading thei le ading zo ta poi ye chun ama chu hlumlam sa lang hlamlang ano hlamlam ano in I macha ama khona ko na hu do zo lo ai wang ama alung dei lam abola ong le do le jing chu kamui ati cho ai le hitabang ta Danielin vision hitabang ani mu lai ta chu Gabriel van til a hin hil in hi chi kel ngoi chal na mu akini nei hi koi ham na sei pe nge ta van til hong sei chi pya chi piti ni sayam Daniel bunget chang som ni na chi simai le kel ngoi chal kini nei na mu chu Medio le Persia leng te a hi elo leng pa hi elo leng gam a hi ati na hi cho ya jaka so piti ho tua kial ngui chal akini na imu penu chu Medio Persia leng gam bat sa na hi ti chu tu hin direct na ilung thim wa kitchen tup se li ti yo hai min lo be dingin Daniel hin gam sadang ailo le ipiha gancha dang ka amukit in hi chi Medio Persia chu ong ta hluji nge ti kit cho
na hi chi ong tat hu gan cha chu koi ham ipi gan cha ham chule ipi lengam ham ga vekin hi timin na Daniel bunget chang nga chang som la ko ho hi simle chana bons kai mu so ke de in kel chal masanga kel ngui chal ading zo tapon kel chalin kel ngui chal ki te ne subang tai di chu ya chu Medo Persia lengam sang chen lengam khat hi a hat zo omme hi chi lengam hat ta chen Medo Persia lengam chu a hin sulutai ti na hi cho hi chi kel chal tha ta chu koi vet sa na ham Daniel bunget chang som ni la khat apat som ni la ni sim ting le chu chi kel ta su se ta chu Greek leng pa a hi ati chu chule ami te ni ka a akilien ta chu a leng ma sapen pa chu he ti cho tun hi chi aki chu aki vo bo a ama hela akili hung don do jing bang chu hi chi leng pa nam mi ti la ko na hi ama that wang hi lo lengam li hungum do dinga hi ati chu hi chi akilien ta chu koi vet sa na mi ti ai le kel cha kilien ta chu Alexander the Great vet sa na hi chu aye chu hi chi kel chal chu Greek lengam vet sa na ya chu akilien pen chu leng ma sa pen pa vet sa na he ti ke ja chu hi chu Alexander the Great ti lo dangam lo he Alexander the Great athi zo chun alengam pumpi ke li ki su tai di chu amanu ya in general mi li ho chu hi chi lengam ho chong khom khan bin ni chi a general mi li ho la chu Ptolemy hi in ama chun Egypt gam pu in Cassander hi in ani na chu Macedonia le Greece gam pu in athum na chu Seleucus hi in ama chun Asia gam lin ta vai homin chuting ta Lysimachus hi in ama chu Asia minor lang apuai ti chong hi chu ho loi si hi na akilien ta abo nunga kili hung ping do ho cha hi ve ati nai cha chule Bible chu simjam leu chun hi chi akili ho la hin ki neu khat hong don do in hi chi aki neu chuna khang to zen jun jing na hi le hi chi akili ho jong hi abon chan asa asul hajing e ti cho Daniel thim gaung Greece lengam zo ting le hi chi little hon ki ti that pa hung ding do dinga hi dan animu a ata dan hi chi little hon a khan to na sat dan na cho thanglam nga in nisu lam nga in gamlo pi nga in khang to zen jon jing e ti cho hi chi little hon ki ti chu koi hitam chu ting ta la koi lengam hitam ti chu twai hol do diu cho Daniel bung ni le bung sagi huin sim leo chun pathin le sit lengam aban bana hung ding do ding hon se ya amas penas Babylon atia abana Medo Persia abana Greece ati cho Daniel prophecy ho hi repeat and expansion chi cho Daniel bung ni na ki sei pen chu bung sagi na ho thu di hong ki sei kit bung sagi na ki sei pen chu bung get na hi lut thu diwa detail diwa hong ki pikit ni cho ya chu hi chi little hon iti pen hu koi madang hilawa Daniel bung ni le bung sagi na little hon ki sei pa ma chu hung hi di cho Daniel bung sagi chang som ni le liapat som ni le sigi hu simti ngai le little hon ki sei cho ama chun ha chun pathin do na thu sei ding kumjong dan thu jong khial ding pathin mi thieng te dal jam ding ti ho tam ta sei cho hi chi little hon chu rom lengam pop thani na sa hu Roman Catholic ki sei na chu hi cho chi pepe si diu na hi chi pen jong hi cho chu tieng tal hi chi little hon ki ti pen hi mi hem koi ma chan asu mang zo lo ding a hi wanga Krista lengam ong run ting le hi chi little hon lengam kiti asu mang ne ti nai jo Jesu Kristai heya hi chi little hon pa mama hi tua Daniel bungget na Greece lengam Alexander the Great zawa kili ho hinsulha little hon hi chi mama chung hi di cho akibang chat mama ya ai wanga Daniel bungget na hi mun thing chung chang pai thu diwa a hin sei do no mai achu hi chi little hon ki ti to hin hung ki sam kai dinga ya achu Daniel bungget na detail diwa hin pi cho bung si gina pe na ki sei khalo be bungget na an sei tha cho Daniel bungget chang som ni langa hi chi little hon lengam pen chu antichrist lengam sei na hi cho mihim khut tha nan ami guizo lo hilding he ti chu hi chun pi be sam te la pathin ti lo hi chi lengam asumang de ompoi ti vet sa na ni ya chu Daniel bung sagi na ki choi sang mo nga chu Daniel bung get na hum ki choi sang pe ki di cho Bible chang ho chu evidence singa belew hen Daniel bung get chang li na Medo Persia lengam chu a ki choi sang ya ti me cho great ati cho Medo Persia is great ti ta banga sei me cho abana bung get chang get na chung git dingai le Medo Persia lengam sang chu Greece lengam chu na satan ki choi sang ki ati chu very great and ki cho English power cho aki chi na dinga na abana vekit leo chun Greece lengam sang ai chi little hon lengam ki choi sang che ki cho na satan akhang to ti cho exceedingly great ati cho
lenggam nu kha pen Jesu Krista hung chan ge dinga lenggam nu kha pen ki sei chi little horn lenggam ki ti pen hi exceedingly great an ki cho Greece lenggam zo wa lenggam that ta hung ding do cho Roma hi in Rome ti lo lenggam dang koi manum lo he Roma ki titing le pepesi sei na hung hijing ni prophecy hi chi chui het so ke dio mas sana Rome lenggam so masanga sa pagan Roman nomin hi chi pagan Rome cho twai papal Rome ki ti cho chu Catholic vai hom na pop vai hom na ti na hi cho ya chu hi chi little horn cho na satan akhang to etia asai hi cho exceedingly great ati akhan to dan nan chu Lumlam Egypt lama akhang to pe in atha na chu ni sulam Macedonia gamlang pe no akhang to pe in Israel gam lo pi chan ge jong atha na chu akilung lut pe hi chan nya chu khang to he ti asai nai chu isi Daniel bung get no chu na simbal a bonds kya choi na sim do su ke ro chang som la khat som ni som thum tiwa chana bonds kya am so ke hi abana aki choi sang nan chu rom lenggam ti lo hi Jesu Krista de jang kai koi ma lenggam num lo cho lenggam dang ho chen pathin mi te ni bol gan theyo sa khu di lo ho hin pu lo no na za chum bolo ai wang hi little hon lenggam iti ben hi pathin mi te a bol gan thei ki hi lo a kil na le mo ain pu lut ki hi lo a hu hing pu Jesu Krista ta yong cho ama hin do cho chu lenggam ma son ani bol kha lo be khat a bol hi cho hi chan ya ki choi sang hi cho ya chu Daniel bung get chang som la kha chu simaile little hon chun van se pe te lam kai pa jong ade ti cho Jesu Krista sei nai cho amana bung get chang som ni langa na Prince of Peace ati ki cho chong Jesu Krista ma sei nai ki hi cho yong cho ade ji nge ti cho hi chi little hon hin aki choi sang nan le ina mi pat van do na le pathin do na hin ku man nan cho sei nai cho chu le Jesu Krista thing cross an hen bi jong amo ma hi cho koi madang hilo cho na hi chan ya chu van le simpa chan ge ani do hi cho hi ya chu chi little hon hi anas dan chu Daniel bungge nan ain ta langi chu le hi chi little hon itiu papal rom chun amma itiu pakai mun thing jong ale khupin chu tiang ta le mun thing jong chu akeng ton achut phai ati cho very serious cho so bi do chi verse 11 verse 13 na simlo chen na pakai mun thing jong ale khuma chu tiang ta la keng pa jong chut pha he ti cho mai hi lo hi chan ya chu pathin do na ki sa ha ma hi ne ta chu na to chu little hon to mun thing ong ki mat din dan chu chi bung sigin ho ki sei ta lo cho ji a chu repeat and expansion he ti cho Daniel prophecy ho hi bung ni na ki sei lo chu bung sigin nan sei bung sigin a ki sei lo chu aditers ma bung get na ki pikit bung get na ki pikit lo chu ki sei do kit lo chu bung ko na hum ki chin ki tu na hi cho tamong chu in ki yung ki liu chu hi chi ki chi na ding in English power ga sim lewan and the place of his sanctuary was cast down and trampled underfoot ati hi chan ya chu pathin do na ki choi sang ale little hon in itabanga pa kai mun thing cho le khoma chu la keng pa chut pha ham van ho bu a Jesu Krista thim puchung nu na to na chu le si na aman adop la thim puchung nung pen kin bola panga chon sit jong ngai dam na thei tha kana ye tia pa kai thanei na pen chu ama hin a chu hi cho hi chan ya chu pathina do je a chu mun thinga le khup dan a keng pa chu pha dan chu hi cho Bible chun pathin bo se chon si ngai dam the he ti cho chule pathin le mihim ki ka palai chu Jesu Krista bo he ti cho hi chi pan mun ho zo si hi cho ama hin le si na abo to a hi chi ya chu mun thing cho le khumin a keng ton a chut pha ya ti cho chule hi chi little hon mama hin pathin mi te sim sen lo a su mang ning atha dinga hi ti cho chubung sagina jong agi sein hi cha jong a vela hin repeat ken vet sa na in Daniel bunget chang som ni le liho smile mi thieng te su mang ning ti ho sei cho aman ta le chang som ni le nga jong smile mi tam ta su mang ning a ti cho chuding ta le a chai na pe na a ki choi sang dan nan chu cast truth down to the ground ti cho thut ta chu tu la chu pha tai ti cho e pawa ki le ro dan khu kalung cham kim zo lo ya English pawa khat le ni kan ji a je chu Daniel revelation prophecy chung chang e pawa ki len ho hi English a to khat ve le interpretation in board tu gul le ting le hinna a ki hi confusion tama tam ji a chu atam zo English paw Bible chang ki se hoi kain man ji in church he theme le ka sei do no mai translation ho akingo ai po in I paw hi hing zap lo mo mong ai ji a chu ti khai hitabang ta chu hi chi little honi ti paw chu van do na le pathin do na hi ta chu cho na a ki choi sang dan thuo chu Bible nu ya chu in mo cho na hitabang ta chu hin ko man lai ta chu
Danielin hi chi little horn kiti pain mi thingo asu gan thaya chu tiang ta la pakai mun thing hi tia ado jin chu iti chan ge ado ding ham ta Danielin thu ne do lai ta chu Gabriel van tilin hi ta hen don but cho Daniel bung ge chang som la lina chu simai le chun aman ka hi nga ni sang ni le zathum gai hiding 2300 days gai hiding cho zo ting le mun thing chu ki su thing ding a hi ti na sei ye ni chi little hon za ki choi sangin ni solam thumlam kamlo pi lam atha na ni jon azza do jing na ki choi sangin ban ta le van do le pathin do na hin ko mangin chu ting ta le mun thing chu a le khopmin a keng to na chut pha in chu ting ta le thota jong tu la a chut pha ti cho hita banga hin ko man pen chu Daniel en vantil ko mai I chan ya hita banga hi chon ning ham tani do lai ta chu vantil hin ni sang ni le zathum gei hitinga hi ati cho chi ta chu tu ni emain topic hun lut na deu ai tan ngai ti ve ya chu hi che Bible chang nung jai mu chui phem tia hi le vana van ho bu to le si na pathin ho bung God's church pen 2300 days o ting le su thinga ding tin ai cho su thing ki ti hi judgment ti na jong hi di cho aje chu pat hi ta banga little honin mun thinga chut pha keng to chu pha tu ta achut phan ho zo si pen chu pathin 2300 days o ting le ka siam tha dinga hi thu ka tan dinga hi ti na asai na hi cho Bible prophecy ai 1 day is called to 1 year sai na hi cho is 2300 days akitiale 2300 years ti nai cho hi principle chu Ezekiel bung li changup bale number bung som li chang sum thom le li wa ki mo in Bible ama le ma ki hil chi sa ji ngai ya chu van tilin Daniel ko ma chu kum sang ni le za thum zo ting le mun thing little honin asu bu a keng to chu pha pen ki sim phading thu ki tan dinga hi ta pathina sai nai cho Vetsana pun bu ho bu su thing na kin chu chon sit thoidam na ni khu a hi dan pat thri nai seu cho hi chi chon sit thoidam na ni khu ting le chun pathin mi si chu khul chi la no ma chule a chon sit naw chu su thing an hi zia a hi wanga chon sit lung hai lo mi Israel mi hop chu Israel phunga kona sa la anum jiwa pai do anum jiu cho hi dia chu Israel ho bu sung chu su thinga nom ji cho na hi chi banga chu Daniel bung get chang som le ni na ki sei da na ko na het do theu chu little hon ki ti le chon si ki ti hin vanui le si chung hai vai o hom jing loading pathin mi te asu gim jing thai loading kum sang ni le za thum zo wa hi van ho bu sunga chon sit thoidam na ni khong lun ting le pathin in hi chi chon sit na ne chon sit lung hai na nei lo zo si cho khul chila vanui le si a ko na asu mang dinga hi ti hi ki chen ta Daniel bung get chang som le lina chun ei hi lo cho Ije tiang le chun vanui pom pi hi tun sot ge ya dinga chon sit thiang su ta ding pathin mi te ki su gan theina zo si pathin a le thu ding di ta thu tan ding hi tia chu sim ti la idan hona chamna le lungmo na no ma pathin to mi him te ani chen khom theina pen chu a vela hi le si pom pi hi chi chamna le lungmo na chun a hin ludim set kit ding pathin le asim sa te ho lungmong le thamunga i chen khom kit na diu pha chung long thai di cha 2300 days ki ti pen hi van tilin Daniel ko ma hi tai ni sei vo mi hem chapa he thi min izai nam tile hi chi gau thil hi phat ki chei langa dinga hi ati chu ting ta le ke man nang ma lungdam lo na a ki chei na lam le ipi hung lung ding ham ti ka he sa ding nahi aje chu a ki tip na pha chu a chei na lama hung lung ding a hi ati ki cho aban le ta le chang som ni na chu len nil ha le jing ka gau thil mu ki mu ka sei chu ata bi a hi hi chun nang man gau thil mu hi im cha in aje chu ni khutam ta no ngang lung ding a hi ti chu ya chu pathin 2300 days prophecy Daniel hinga ne pi pen hi ama khanga ya lung dinga pi po in past tense sa dinga ni sei po in future tu khang nu nung ei ho phat sunga lung dinga hi ki chen ta ani sei na hi ti chu ki mo hai Daniel in team gau thil mua ani mu zo si van ti le hil chi su ke cho bet sa na kel ngui chal le kel chal chung chang tho a hil chi cho ai wanga ni khu sang ni le za thum pen hi a sei pi nai lo cho bung get sungai ya chu Daniel chun hi chi thu cho het nom wal ri a chu nat lo a khoi lo wa ka lo ya ti cho ai wanga adam do zo wa chu hi chi thu gu chu alung thima a gel puma leng pa na to ban jama na ga ki to ke ta cho hi yong le 2300 days prophecy alung thima ki pi pen ipi seina am ti a gel jing het ding a good jing cho hi chi puma cho Daniel hin medio Persia lengam sunga ami te su ta nga ho chon si na cho pathin angai dam na dinga hi
tao na anei jing a heti cho hitia Daniel bung ko song chu isima a hi le Daniel ami te chon sik ngai dam na dinga atao jing lai ta chu Gabriel van til hi ni khat chuna hung ta in Daniel bung get na a gau thu ki sei do lo pen ni khu sang ni le za thum chung chang tu dol pen chu Daniel hinga a hil chin ding na hung ta ti chu Daniel bung ko chang som ni la nga chu sima hi le ye chen hi chi het sin in Daniel Jerusalem sa phatna om kit dingle akile do kit na dinga thupi ahong do apat leng chapa Messiah gei chu hapta sagile hapta som gup le ni hiding hupi lam lin le kul bang chu sim phatna ha sata a ki sado dinga hi ati cho ya chu Bible chang yu simai le pathinin Daniel mi te Judah te hol a hupi Jerusalem adinga hi sang ni le za thumla apana chu hapta som sigi te do ding ti hi Israel ti ading moma koi do ding ti hi Daniel hinga ni sei nei cho chi chu Daniel hapta som sigi ti chung hi di cho hi chi hapta som sigi ki ti tinga le hin kumzali le som ko sei na ya na ya chu hi chu na ba sa chi phem ti te ngai le Judah te chu Medio Persia lengama su ta naw muna ko na ahung do ting le pathinin kum sang ni le za thum phat tip khat api pen la a chu kumzali le som ko chu Judah tia ding monga akoi do ding atan la ding hi chi sungka a chu chon sit akisi wa Judah te in pakai kina bolwa chuting ta le vanui le sit pompia Messiah hungkit na dinga ki panto pa aphun zaluwa hi le pathinin a chon sit na ngai dama pathin nam lan hi jing diu pathin hu na ki panto pa nei te hi jing ding ti nai chu hi chi cho agui lun jinga hi le tu nyai pastor evangelist chuting ta la hobung lam kai ti hi Jerusalem Israel te hi jing ni cho ei wo hi pastor evangelist hiding hi nai sai lo diu cho Israel te chunga hi chi agui lun zo lo dan chi chin ta hin mo diu ai le hi chi kum sang ni le za thum le kum zili le som ko Daniel hapta som sigi pen chu ong ki sim pat na ding hi Jerusalem ki sa phat na dinga thupi a ko na hong ki pan ding he tia pathinin Daniel bung ko chang som ni la nga na in sim do na wa ko na cha sei cho ata ba hi chi Ezra bung sigi na khui nga le arter success leng pa in Israel cha te zo si Jerusalem a ki nung le wa a khupiu ki sim phat wa hitia cho hobu atun no tha kit diwai thupi in bol cho hi chi thupi in bol kum chu BC zalile som nga la sigi kum chu hi cho hi chi BC 457 apana chu hin sim panding tia cha sei na hi cho na ya chu Daniel bung ko chang som ni langa dung zu ya vantil chun BC zalile som nga la sigi a ko na hapta som gup le ko ti taute 483 years chu in bela ma in belap tawa hile Messiah hung chat dinga ati cho ata ba an hi so na hi jabanga chu BC 457 kuma ko na chu kum zalile som get le thum chu plus in bol tawa hile AD 27 hung chat hi cho hi chu Jesus Christa baptize achan kum ta ke tu chat hi cho ka so pityo Hebrew power Messiah ki ti hi thawnu ti na hi cho na ai le zon mung ka chang som li la ka chi simai le ama chu ama sapenin asopi pa Simon chun amuna za Messiah ka mutawe ati hi chu Christa ti na hi ti cho Daniel hapta aki sei Messiah ki ti pa chu ka mutawe ati cho chule gau thu sei to ke to pha chana hi Jesus Christa baptize sanga thagau thingin thaw nu he ti cho sol cha te bung som chang som thum le ge chu simai le hi chu hi ti hi pathiri nazar Jesus chu thagau thing le lo pi na thaw nu hi ati ta chala na ai le hi chi thaw ani nu kum baptize achan kum pen chu iwet nai le Tiberius Caesar leng vai pu kum som langa thin na in hi chu 27 AD to ke tu chat ki ne ti cho na ya chu bon cha ke ya hung ke tu chat cho hi chu zo chun Jesus Christa in thu a hil hang le in Daniel thiem gau tu se kum sang ni le za thum gau thu ki pi pen cho agui lun dan le adi dan vet sa na dingai a phat a hling tai the time is fulfilled ya ani saying cho ma bung kha chang som li chang som langa man da la Galatia bung li chang li ho ti sima hele na ki chen tai chen saying cho ipija phat ling tai ni ti jing ham so pityo aye cho Messiah hung ding dan baptize chan ding dan le mihim te hlat do na hin to ni na hi to zo sia bon cha pathin program dung ja gui lungan hi cho hi chu Daniel hapta ko na hung ki panna at pi pena kum sang ni le thum gau thu ki pi timeline a pa nai hung chi jing an hi cho
pathin program nung za thili su hi cho hi ji azu Jesu Christ an aphat ling time the time is fulfilled ti ni saying hi cho thu ni saying la ya cho chule kum sang ni le za thum gau thu le Daniel hap ta som sigi kum zile le som ko tu dol jong hi adi ta hi in ta san ta a hi mo mo ti ki chin ta Jesu tu sei chona phot chin he ai le kum zile le som get le thum pen chu kum zile le som ko athina dinga chu hap ta khat ki wa ni cho hi chu Daniel hap ta nunung pen itiu kum sigi pen chu hi cho na ya chu Daniel bung ko chang som ni le gup som ni le sigi chu in simai le chule hap ta som gup le ni zo ting Messiah chu ki sat la ding a hin la ama le ma dinga ki sat la hi poi chule ahung ding mi pi te holeng cha pa chu khupi le mun thing chu asu bai ding chule gal hung ki chaina ding ga ya dinga man thai na ki tip hi tai chule aman ki tip na chu mi tam ta ta hap ta khat na dinga asu dat ding chule chu chi hap ta kim tu ta chule aman gan leina le thil pi asu hiding chule thet ta ho aki thezal be se je a aman a khon na ge ya asu manga sa ding chule hi chi god sa su mangna chu aman thain ho chunga ki sun la be ding a hi chi tam ta hil chit ding omin hian langi jong le athu pi pen chu Messiah ko heti het while athu pi pen a ye chu tam ta bon ja ki hil chin zo man lo ding hin thil tam ta sei dim je cha hi ya chu hap da som gup le ni zo ting le Messiah chu ki sat la ding a hin la ama le ama dinga ki sat lai lo ding ati hi chin ki chin ta gospel ki pan to pa phot chi so so pitio a ye chu ipja ama dinga ki sat la a hi poi ti ham first Peter bung ni chang som ni le ni simai le chon silo chu chon sia ki sima hi ti cho man ta le first Corinthians bung som nga chang tu mi simai le e ho chon si ya ki that he ti cho Krista cho chule Isaiah bung som nga le thum chang ngai simai le ai la aman e ho so hil je na ki mavon e ho khan git lo zen a ki su get men e ho lungmon na ding in gimbol na chu ama chunga chu tai ama ki zep na chun adam sa tawe Jesu Christan angai lut na chung nung pen e vet sa win e ho zo si ngai lut na i chan bin chon sit na ko na e hu do na ding bin aman a hin na hin pikit na lai jena hi ya chu chon sit thoi dam na dinga Jesu ong ki pi do na aung thi na pen hi Daniel bung get le chang ko na athu pi pena asai do non pen chu hi ka so pi ti ho ya chu Daniel bung kon a Daniel hap ta som sigi chung chang ki ti pen hi tu lai ho bung pha min hi chi Messiah ki seina hi poi Jesu Christa chung chang thu azaw pho poi cha ai ti hi mi tam tan hi chi chung chang thui kil na nei jeng chu ai ma ka so pi ti ho hi chi Christ central message Christa chon sit thoi dan dinga ong ki pi do na center message chi ya chu chi Daniel hap ta hin Jesu Christa ko he ti ka sei do no min Jesu Christa helwa leng hi chi pa jo seina ku chi pa jo seina ti tam ta tu lai argument ball critics ball tam tam yong le cho chu tu na i deal di wei pon a message pen pa chu tu na i focus gu he ti ka sei do no ma in hi ta banga nil kal tam ta ma na kha be chong hil chit nai nei thau thau di wa e chu tu na cho ba kai ho chu ki phaman lo ding a hi hi tia chu zudate dinga kum zali le somkop Daniel hap ta phat aniki pi pen chu 34 AD koma chu Sanhedrin hon Stephen chu songa ni seli zo wa ki patna hi chu modinga phat ni ki chai tai Stephen gospel ki pan to pa na satan hang sap cho judate hola ai wanga hi cha gospel ki pan to pa chu judate in ngai nom lawa a bilo ki sip cha khewa a hawa gil danu cho hi chi chuna vet sa chu judate chu officially a Messiah reject a bol tawe ti kichin ta ne vet sa na hi chuna vet sa chu judate hin officially a Messiah chu a reject tawe kapam ta powe deyong ka dey ta powe ti ani phun do na vet sa na hi ta chu hi di chun Stephen chu seli ding in thu ni piwin sung in sap li tawin hi jong le Stephen a thi kunin pa a he thim lo hi ngai dam in ti a kichin ta ani taw pi thau thau hi chi AD 34 zo wa ke patna chu judate chin Messiah pai do tawin hu hing na thu nei te dinga pathin nam hlan a chan naw pen chu pathin am ha kon alamang tan am ha kon mei wa alamang tan thim gok sol pi ta loading vision pi ta loading tia pathinin hi chi Israel sa khu chu alagaw thinga ni dal ha nung vil kit ta lo hil dinga pathinin ani dal ai tai hi chu kuma pana chu hi chu he Israel te dinga phat gim nei ta achung wani lung ai ma amon tu chang ya ki nai lo a hin he ho in Krista ki sanawin
hu ing na nei vin ai la tu nei che thu he thei nai lo hoin Stephen sunga ni sep li ho chan tabang hi tu chang ya tho thon lai be hi hi ti chu he wang sin ta he ka so pi ti ho gospel ki pan thu pa chu hi cha kon chun chi dang nam dang ho chuting ta la van nui gam chom choma ong ki sampan tai sol cha pol hin chlai sei bang hin chin Paul Barnabas ha kat ta in pathin thu nang ho hinga seima sa ding dol mo nga an ki pi hin a hi wangin no hon na pam pe wa tun sot hin kim lo changa ki lom lo wa na ki gut ta je chun ve bin chidang nam dang ho hinga ka ki hei ta ve ati ta chula i pi ai ta bang thu hi ani siong Paul a ye chu juda te in Messiah apam tak bo ve gospel a reject ta we ti ve sa na ni cho ya chu gospel ke pan ta pa chu gentle chiting tal vanui le si corning ya cha pa na chong ta pathinin angai lu dan dan chu kumzali le som ko pha da pi wa hi chu til ha su zo nong wa pathinin twa hi nang le ke chan ni nga lom lo ei chan sa na pathinin Jesu Krista mi hu na thu pha sam phung dinga nang le ke hi spiritual Israel zo a enal han da oi tai Israel ta be ani kin pi pen chu alo sampan tu hin lagawa ti taw te ilol ta asana Israel dinga pathin tu na anam thing le anam lan dinga ko wa a hu in na thu samphong dinga ko tan Israel chunga mo pu na yo si pathin tu na nang le ke chunga ko hi ti hi ki chin ta i mu da hi ya chu Galatia bung thum chang som ni le ko chu simai le nang ho Christian hi le Abraham sun na hi we thuti bunga chu go lu ding na hi we man da rom bung ni chang som ni le get oi simai le polama juda mi pon sungila ma juda mi hi polama cheptan hi pon sungila cheptan bo cheptan hi tiwa ki chen ta ni sei chu hi cho thu je hin hi cho ka so pi tyo Israel nam landing ani ko na pen gospel ke pan to pa sam phong ning le pathin mai wa choi ding an ki lante chu tu nya hi Messiah reject ta je wa chu hi chi pan muna dinga chu pathin nang le ke hi mi zo si dinga Israel hi na kot ha nei tai hi chu hi tu ni hi chi Israel hi na kot a chu pathinin lut chi dinga e ko naw san hi kum sang ni le za thum gau thu timeline hong ki pi pen a ko na chu juda te dinga phat ani ki pi pen kum zali le som ko pen chu i pe do a hi le sang le zaget le som khat hung mo ta cho na hi chu sang le zaget le som ko pen chu 34 area pa na in be lap to wa hi le 1844 kum hung lung cho bun bu ho bu a Day of Atonement ki ti chon sit thoidam na ni khwa thim po ni lut a hi chebonga chu van ho bu a jong Krista lut ding hi iti naw pen chu hi chu kum hi an hi a hi ti ki chen ta Daniel thim ngaw hi chi hi cho a hin sei do nong chu 2300 days prophecy ai 1844 very significant years an hi cho ka so pi tyo pun bu ho bu a thim pu in thoidam na ni khu ting la kum khat a vai khat lut na Israel cha te chunga thutan na ni pat banga chu hi chi 1844 kuma chu Krista jong hi chi van ho bu a chani lut hi chu teng ta le little horn itiu pathian mun thing le khoma a keng ta chut pha thuta tula chut pha pa hi chi pa na to ho zo si sim pha ding le wanui le sit pom pi pathin tu tan ang sunga ding hi ta ve chon sit lung hei ta hi ti ve tia ki gut tup na dinga ko ni dingai pathinin hi chi 1844 kum hi ninu nung thu tan apat na ki pat na kum hi ti chu ki chen ta hi chi 2300 days prophecy ai mu do sa oi vet sana Jesu Krista baptism 27 area hlong chat cho gau thu sei dong zuya hi chi banga chu 1844 jong hi pathinin ki chen ta program gun dong zuya hong lung he ti chu ki chen ta i mu do van ho wa Krista thu tan na phat sunga ho hin thu pun bung som le li chang gup chang sigina van til thum tu pui ha ta van ni le si nai hlang sap di hi chi tu thu tan na phat sunga dinga warning message cho Genesis bung gup chang thum chi simai le pa kai jeng kal hagaw itin mi himte to jing ponte aje cho amo ta sa phe bo hin ain khu jong kum za khat le som ni bo hi ding ani ti cho no an kong suya pa na pathin kum za le som ni nga a kum za le som ni zo chra tui sang lit sai pathin program jo fail lo be ni chebanga cha Daniel bung get chang som le li sim ti ngai le chirman ke hinga ni sang ni le za thum ge hi ding zo ti la mun theng chu ki su theng ding a hi chi pathin program jong ha phat chana goi lung he ti chi chen ta pathin in a program gun a phat cha goi lun dan ho cha e mo do saw hi thu pon lekha bo chu isimai le khang nu nong last day church ho bung chu Laodicean to te ka kini hi chi Laodicean ki ti chu a meaning i phem te la judging of the people ki ti hi chu mit pi ki khol chil phat ti nai
ya chi vet di ngai le khang nu nung ho bung amin a spiritual condition to van ho bo a Christian thu tan na to pe ta hi dan ki bang chan hi cho ya chu hi chi prophecy hi pathian program nung za thil su ai mo mo ti lo seding dang lo he ka so pi dio tu nai vanui git lo no ji a hi chon pho chunga thil si ngan hlung ji cho na a thua ki thu gim ji cho ipiza ka chunga chilungam pakai na thua ko mi lo ham elo le pakai na lung tu lo te ban khoma khang to wa ki ti cho na ita bang pet ting la hin pathian lo hitam pathian ei kho sa lo hitam ti hi nim hon ki giar no mi cho hita bang chat chu sam le khabu azong hi david in zong hi sa bang feeling han nei jing cho ka so pityo ya cho sam som sigi le thum na ako migilo te akhan to dan thu ho amwa phathe chan dan ho amwa hi lena david in zong hita bang chon he thim lo cho sam som sigi le thum sang som le gu chi simai le ke man hita bang migilo akhan thwa phathe chan no het ding ka ngai tu ting le ke din anabe si ati cho sam som sigi le thum sang som le sigi chi simai le pathin mun thinga ka galut na migilo te ki chainao kaga het thi masang sia hi tia chu kanat na jing het ti cho david in chobang sami gilo te chunga phat theina le ipi ha khan ton hon lun jinga an lungdon jing lai ta chu kalunga dong ta poi pathinin amodinga achan liu good sa thu tan na mun thing sunga chan akoi nai ti chu ki chen ta ni mu do o lungmon o ma mi cho ivet nai le nang le ki dang lungmon na hi cho chi tu nya hi chui chme tu nya ke pan thu pha di ta inei diu ki chen ta pathin e hil no mo cho he drone ki ti he su ke de hin chung sanga hong len ting le anuya thil su zo si achat le dan om le dan lo si emu chin sa su ke hi chabonga chu sanctuary ki ti hin ki chen ta vanui le si na krista le satan ki dona aban ta le apha le si ka ki dona om hi ki chen ta le vanui le sa thil su zo si emu chin sa su ke hi chu i hodinga le si pumpi het chin le hu na thu dol mu chin na dinga pathin e hil naw chon hi in hi tia chu hi chi hobu lampi mi hu heng na le pathian tu tan dan i mu chi nawa ko na hi pathian ni khat ting le vanui le sit pom pya chon sit a hin su be ya chu ting ta le sit pom pya hi tun so na sit na le git lo na kiti ho zo si a hin su be ya nang le ke adinga kinep na le lungmon na atun so na a hin bu lo ding dan ki chin ta e hil thi mo he ya chu pathian nang le ke hi tu na athu pha phongzal ding le vanui le sit pom pi lung hai sa dinga na tong dinga hang san ta na e ko he thu pun bung som le li chang si gi simai le ama chon o na sta na samin pathian gi ngon alo pi ji chu wa chayin aze chu athu tan awai hom phat hong thung tai chule van le ti khang lin tuina azo si chang si si ma chu howun chi be yun ti ya chu van til khat na thu pu ong chon pathian thu than phat alung tai tu ai judgment phana mi ve atin hai chu thu tan namasa pathinin khul chil na to na pen hi che pha sunga chu mi ta ve mo the hi ta po ve thim pu pun bu ho bu sa mun thing chung alu ting le israel cha te ki su thingin ki ging khen chan thim pung do ding nga ven ko chon se ki ngai dam nya ki ngai lam do de ha ti chu ki gel na ne wa ki ging sadi ma num ba ta sa ki su gep na ne wa an ngo la num hi che bonga chu tu nai pathin i chung wa vai hom pan ban ho bu a heavenly ministry na to na pen ki chen ta emu chin ding ta le si na hi so pi tyo mo lam lama mo lam vai vai thei ta po ve pathina denga lagau thu dola ki gut na sang pen nei phat mo mong si tai ti ki chen ta emu sa hi chu van til chun ki chen ta se pathin gi ngona lo pi ji wa chayun a ye cha thu tan vai hom phat thung ai tai ati van til thu pu chung chang pen long hi ki chen ta next series a kan se na lai ding ya chu thu se ding ha tamin pathinin mo pu na ai pi ha sangin ya chu pathin thu hi het thim wa lagawa ki gut tup na phan iman lojing diwa pakai na avel vel ai ki tip na ti ka se do no mai ya chu tu nya hi pathina dinga na din ding ham elo la setena na din ding ham na pathinin hi chi ki than theina phat na pi pen chu hung sot lo de hung ki chai loi dinga hi ati ya chu mak bung som la thum chang som thum la thum na ching thayun ki jing jingun lang tau jingun ise nam tila phat chu iti hi ding na hon na he po ve ati jing ai tu ai pathin mi te dinga ki pala than ta phat he in ki chat na ding phat he poi ka so pi te ho ai chu van ho bo a krista na to na hi vet tinga le pathin thu hi chi e thim sa be na hi
Hebrew bung li chang som le li som nga som le isim tingai le van ho chang si zot pa ya chia pathin cha pa jesu thim pulin chung inei je uchun ita sanu I phonu hi ha tu da jing hi ti we aje chu I hat mo naw e het pya e thu pi pha lo thim pu chung nung nei za hi po we e bang banga imalam zo sia hlep na le patip na to kha thu kha a hi zinga jong chon sit na nei lo hil zo inei zo a hi hi chi je chun happy I chan theina dingole pan pi ngai chat phau le lung sit na le pan bina imu theina dingon ha kat ta in lung sit na lal to na chun nai je hi ti we ati thu tan na ki ti ting le mi tam ta na ki chat he ka so pi ti ho a hin la nang le ke da hi chi tu tan na pa ri ki chat thei poi a ye chu nang le ke tam ga hlep na to dim set hlep na chi tin zo si tu a he wanga chon si khalo thim pu chung nei win ngai lut na dim set le he pin dim set thim pu chung nei we ye chun ha kat ta alung sit na lal to na pan pi na I ngai cha ti imu thein dimin ama hing chun nai ji hi ti we ti chi ki chen ta pathin thun tu na e ko mu hi we hi chu tu ni krista van ho bu a na ani to dan chung chang thu ki chen ta tham kha imu do thei sunu chu hi in a hin la hi chi lesson belap ding in information ding in tham khat thu niaw cha in sei beng kating hoi te ke cha ngai ben lang sanctuary to mihim ta sa hi combination of hum dan ki chen ta imu do de chi tham khat nan share pi wing hoi te ke jan ngai to sanctuary le mihim ta sa pathina sim dan hi na akiba dan hi hoi te ke chai vet de cha chi bible chang ga sima sai dir 1 Corinthians bungs gup chang som lo ka pat som ni sima hi le a hi lo jong la pathina ko na nei zol hagaw thing na lungsung ba chenga chu na ta sa wi a in thing hi tin het lo ham nong ho nong ha tum nei po we ati cho nong man ki pya ki chodo san hi taw hi chon na ta saw let na lagawun pathin choi aw nen hi chu pathina hi ita sa pathin in he ti cho ele pun bu ong chu pathin chen na he ti cho na hi chu banga chu 1 Corinthians bung thum chang som lu isim ki tangale pathin in thing na hi wa chole na sungwa pathin lagaw a chen chon het lo ham ati hi chu bible chang te ni he comment pathin in hi chi sanctuary pun bu hawin na itiu to hi chlai mihim ta sa gon dan hina alo pi khat min ga ve ti ve ka so pi ti ho skin pathin in mihim te ta sai skin na ya sim cho ai le pun bu ho bu ong chu skin ma sim cho ve sa na po do bu bung som ni gup chang som le li chu le chu chi pun in chung khu na ding chun kel ngui chal bun ho ki di san na sim ding hi chi chung bu ma chung khu na ding chun satui lut bun ho na sim ding adi cho mihim ta sai as skin win na ai ven bit bang wa chu pun bu ho bu ong chu ni sa gu tui dai tu avian bit na dinga hi chi savun ho a chu atom ding hi ti ki chen ta sai cho na ani na protection hi cho ka so pi tyo Chuding tala bonds anei cho mihim ta sa hi gule chang ni cho ita sa structure support theina dinga hi che bonga chu pun bu ho bu yong chu pot do bu bung som ni lugup chang som ni lugup isimai le thingi thinga bangol hona sim ding ho bu panglang khatna thing pe ho ding chu bangol nga na jam ding ti ho sai cho ya chi bat ale thing ho yong cho ho bu support na dinga na pathinin atun sa ki cho chuding ta digestive na oi sung ne le cha ipiha minna ichi ta sawa e hoin idup nu ini wa ide de I het lu de cho na ai wa nga pun bu jong hin e ho banga hi thil ani he cho I che thil ni ho choi phem tile sa thing bo se ani he cho sa thing bo se ki halwa me cho ve sana ex bung som chang som le dina chi vet na hi le ke man sa thing lo kan ne khapoi di cho hi chi chui cho tu nya pun bu ho bu ita sa to ki chin ta maintenance ong ki ba nan chu na Sting ta le circulatory ati ki cho ti san lon dan ho so ke cho hi chabanga cha pun bu ho bu ong chu po do bu bung som thum chang som ni la khat hi tia chu athi lo na ding wa akhut akengo ki sil deu chu le hi chu akhang khang wa ita dinga amale acha te da ton so achon dan hi jing ding ati circulatory mihima ampen ita sa su thing cho blood flow ho loi elo liquid flow ki ho loi chen bon chai ta sa su thing cho hi chabanga chu pun bu ho bu a chu ibat na hi le khut sil na lever chu mi cho kong tang he chu ki su thing na hi ki cho na tui ki sung hi cho to chan an te ka ki chan na nal cho aman ta le vision cho mi hem khu I khumu naw mi hi cho ho bu a mei wa chu muthim salwa sa pang ki hi cho mun thing sung am pen chu mi min jong I mi hui khuwa I mu naw he ya jesu na sei ki cho na me tu bung gup chang som ni le ni na wa chu tieng ta le heart and mind in eu cho ta sa chu
dan mu bungup changup na sim ke la chule tu ni khwa nang ma ka thu pi hoi na lung sunga na chin dinga he ti cho hobu sunga chu pa kai dan thuom chula na hi che dan thuo chu na lung thim wa na chin kit de ti cho hobu heart de taw de ag lung lai gil ta chu pathin thiung ko ma chu ting tal hi che alai ta sunga chu pathinin adan thu thiang koi ki cho hi che banga chu mi him lung chang sunga jo hi pathin adan thu khum kit he ti cho hebru bung som chang som lugup na cho kema alung thim ma ka dan thu ka ji no dinga ti ki ne iwet nai le hobu pathin asim dan to mi him ta sa hin hui un ki bang ngan hi cho so pe to aye chu hi chi ta sa le lagaw hu lo na ding lampi agun hi cho hi chi hobu hi chi ta sa hin sim do pa chu hi cho hi chi lai hobu a hu hin lampi lai hin do pa chu ya chu hi chi hobu structure zo si le aki gon dan zo si pathinin nangai angai lut alim le mela si mi chi ta sa mi him hi chi hobu to chun abon chakia hi a hin dan le amu men dan zo si aki sim dan zo si hung ki bang ngai pathin te ka a hin pi so ke cho na ita sao hi pathin lim le mel puwa e ki sim pi o hi in bun bu hobu sung thim puin asu thingjing bonga ita sao jang hi tu na hi pathin chen na hi a hi itiwa e hon isu thingjing nga he ka so pi tio First Corinthians bung thum chang som lugup na sayin pathin in thing subu a chu pathin in ama cha su mangding izenem tila pathin chu thing ta hi nang ho chu ti chu ni hi we ti hobu ki ti chu anat le mi ni thijing chon si khat jong pa kai lung dei lo alu a thijing ai la tu ne chi hobu sunga ni kilang pa chi pathin chu hi chi ta saw e ho chen na he ti chu la physical sanctuary chu tu na spiritual sanctuary a pathinin e mu sawa hi chu ita saw hi pathin chen na he ti chu la tunin hoi tang ki ngai tu te ita saw ta banga maintenance bol wan hi chi maintenance i bol lung zo e pathin i chung ba thu tan le ti ka sai do no me hobu thina chun pathin thin na aphon no in tuna na ta sa thinan pathina thina na phon do dingai na ta sa na su bu lai chana pathina su mang ne ti ka sai do no me pathim phathei bo pi taw han